Allintuta kachunqankunapaq llapan yachaqkuna qankuna Jesusimita yachayta munankichis chaypaq nuqa kaypi kaysani nuqa sutiymi Rolison taytaymanta Mesa mamaymantataq Sánchez nuqa yachachishakichis imaynatas Jesusimita rimananchis chaypaqmi kay ñawpaqta yachana kayta unanchakuna kallpawan melq'utiwan imatan kay castellano siminchispi nin consonantes reforzadas y glotalizadas. Chayta nuqanchiskuna p'unchay yachana. Chay yachananchispataqmi nuqanchis imata ruwananchis. Kay kuna yachachisqay p'unchaypi kayllata nuqanchis yachana. Chaymanta sapakutin astawan nuqa yachachisakichis. ¿Ya? Chaypaqmi nuqanchis kay castellano rimaypi ninchis apóstrofe nispa chayta nuqanchis kunan p'unchay kaypi sapanka unanchama yapana chaymanta qallarisunchis nuqanchis kaypi ñawpaq kaq unanchanchis imay kayta yaparunchis chayqa imaynatan kay t'uhanqa p'a kay ukaq unanchama yapana chayqa k'a kayma yapana t'a kayma yapana ch'a kayma yapana q'a chaymi sasachakun lluy runa kay Jesusiminchis rimayta mana kaychata yachankuchu hinaspa mana rimayta atiruspa ninku manan kay Jesusimiqa nuqapaqchu mana rimayta atinichu nispa kay unanchakuna rikusqanchista allinta yachananchis runasimi rimayta yachananchispaq runasimita ñawinchananchispaq allin qillqananchispaq kayta yachana chayqa apuray phawayllan runasiminchistaqa yacharuna chaypaqmi kayta yachana hinaqa kayqa p'a kaykunamanmi qhawarichiykunata churana qhawarichiykama churaqtinchismi kanma uku kayman churana kay apóstrofe nisqanchista chaymantataqmi kay uwaq unanchakunata yapana kaymi kaynata ñawinchakun uku kunan kay qhipakaqmanllataqmi churana uqmanta kay apóstrofe nisqanchista yapanallataq kayma churana k'ullu uq qhawarichiyta k'ullu kayma hinallataq yapana kay unancha yapananchis kanqa kay apóstrofe nisqanchista kayma yaparuspataq kay t'uqanqa kaynata t'oqo aswanta yapana llapanma a ver t'oqo kayma yapana kay unanchanchisma yapanallataq kay apóstrofe nisqata chaypaqmi kay hinallataq t'uqanqa ch'uspi kay qhawasqanchis kay unanchañataqmi kaypi rikushanchis unancha chaymi llapanmanta aswan sasa t'uqachina kaymi melq'utinwa unancha chayqa imaynatataq kay t'uqan q'omer uyarichis allinta q'omer uqmanta kutirisun p'uku k'ullu t'oqo ch'uspi q'omer aswanta qhawarichiykunata yapana p'unchay uq qhawarichiykunata churana k'aspi uq qhawarichiyta kayma yapanallataq t'uru chaymanta yapana kaypi uq qhawarichiykunata ch'uspi ña ch'uspita chayqa churanallataq uq qhawarichiyta ch'achu hinataqmi kay tukunanchispaq ña kaypi churana uq qhawarichiyta
q'uturuwasqakin q'utuy yaw imanaptinmi q'uturuwasqayki. Hinan yachaqkuna kayta rikushankichiriki kaynata nuqanchis kay qhichwachimichista rimanchis kay Qusqu llaqtapi. P'uku, p'unchay, k'ullu, k'aspi, t'uqu, t'uru, ch'uspa, ch'achu, q'umir, q'utuy. Hinan nisqayman hina kaykunan unanchakuna. Kaykunataqmi qhawasqanchikman hina kallpawan t'uqachina, kallpallawan. Kay ukaqtaqmi kay millq'utinwa t'uqachina. Chaymi kay unanchakunata yachashanchis. Kunan waq p'unchaykunallataqmi yachachisakis imata. Kay kunan kallpawan millq'utinwan yacharunchis. Chaymantaqa yachana kay nawayman llamp'ukunata wakin pukuspa hina t'uqaqkunata. Ahora amigos, para que amplíen más este tema del quechua, vamos a darle la explicación en castellano. Primeramente lo que estamos hablando son de las consonantes reforzadas y glotalizadas. Ya, es lo que estamos hablando, las consonantes reforzadas y glotalizadas. Estas consonantes son las más importantes que nosotros debemos utilizar en el quechua. Muchos se quejan y dicen, no sé hablar de quechua porque es muy difícil. Y yo les digo algo muy importante. Si ustedes dominan estas 5 consonantes, la pronunciación, el tema de lo que es en la escritura, yo les apuesto que el quechua se les va a hacer demasiado fácil para que ustedes aprendan. Porque la mayoría de la gente sufre en la Q apostrofada, en la K apostrofada, se equivocan. Entonces, en esta ocasión yo les voy a explicar simplemente las consonantes reforzadas y glotalizadas. A la siguiente clase estaremos avanzando en las consonantes simples y las consonantes aspiradas. Mira, en este caso, las consonantes reforzadas y glotalizadas, esta es reforzada, reforzada, reforzada y reforzada. Y la última es la única glotalizada. Ahora, la P es bilabial. P, ¿no es cierto? La K es velar. La T es lingodental. Y la Che, en quechua sería cha, es palatar, simplemente. Ahora mira, puku es plato, punchay es día, k'ullu es tronco, caspi es palo, toco es hueco, turu es barro, chuspi es mosca, chachu es deudor, comer es verde y qotoy es engañar. Son los ejemplos que les estamos mostrando para que ustedes entiendan. Pero algo importante, aquí justo la K del que estamos hablando simplemente funciona con la A, con la vocal A, con la vocal I y con la vocal U. Y en cambio, esta consonante glotalizada que estamos viendo simplemente va a funcionar con la A, con la E y con la O. Entiendan eso. Esas son las reglas para que estas consonantes funcionen. La K solo funciona con la A, I, U. Y la Q solamente funciona con la A, E, O. Entonces amigos, es nuestra clase de hoy día y espero que lo hayan entendido y pongan en práctica, porque en la siguiente clase vamos a avanzar con un poco más de ejemplos.